Yes kabisa, nizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport. Nizera ko rwose weekend yabagendekeye neza cyane, weekend yaryoheye abasportif muri rusange. Weekend rero yari meze neza cyane. Bahaye rero ikaze mu byaranze iyi weekend muri sport. Ni byinshi cyane rero bigiye bitandukanye, amashampiyona yarabaga, ibihugu bigiye bitandukanye byarakinnye, ndetse kandi n'ahantu hose hagiye hatandukanye sport rwose yari imbere cyane muri iyi weekend. Rero ngewe nitwa Izabayo David nje kugira ngo tubiganireho kuri iyi channel yanyu yitwa CBRS Studio Sport. Mbere yuko rero ntangira n'ikiganiro, akantu nkunda kubanza kubaha cyane gukora subscribe, share, ni ibintu by'ingenzi cyane kuri iyi channel yacu. Subscribe idufasha kugira ngo dukurikirwe n'abantu benshi, kandi binatwongera imbaraga. Iyo ukurikirwa n'abantu benshi bikongera imbaraga mu byo utegura, kandi ugukomeza guhereza abantu ibintu bishyashya cyane kandi bigezweho bimeze neza cyane. Ndetse kandi share ifasha kugira ngo iki kiganiro wumvishe na mugenzi wawe abe yacyumva, twese dukomeze kuba kuri level imwe n'isi ya sport muri rusange. Turaza kuganira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, byinshi cyane byo kugenda bivugwa. Shampiyona Fazare yarasozaga ku munsi wo ku gatandatu mu karere ka Huye, ndetse no ku munsi wo ku cyumweru ama ekipe yose akomeye yahuye nuruvagusenya, yose yakiniye kuri stade y'akarere ka Huye muri rusange. Ikindi kandi chairman wa APR Football Club hari byatangaje bigiye bitandukanye mu gutandukana n'abakinnyi babiri bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Yatangaje iki? Ese umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe yabashije kuba atangaza iki ku ikipe ya Magaju? Byose uraza kuba ubyumva neza cyane gatanu kuri gatanu. Muri Afrika turaza kugana muri CAF Confederations Cup na CAF Champions League. Imikino yose yarakomezaga. Ku mugabane w'Uburayi ni amashampiyona yagendaga akomeza. Mu Bwongereza ni FA Cup. Muri Espagne habaye Super Coupe nimugoroba nibwo yabaga. Ese byagenze bite Barcelona n'ikipe ya Real Madrid? Byose nibyo uribuze kuba wumva muri iki kiganiro naguteguriye. Twese cyane none munyemerere amakuru yacu tuyahere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Duhere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri Rwanda Premier League. Rwanda Premier League rero yarakomezaga guhera ku munsi wo ku gatandatu ndetse no ku munsi wo ku cyumweru. Amakipe akomeye niyo yarasigaje imikino. Nibyo nababwiraga rero, ikipe ya RAYONSPORT ku munsi wo ku gatandatu yaje kuba rwose itsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego bibiri byose kuri kimwe kuri stade ya Huye. N'umukino witabiriwe n'abafana benshi cyane bagiye batandukanye, ingeri zigiye zitandukanye, abafana Rayon Sport ndetse n'abafana Mukura Victory Sport. Gusa byaje kurangira ikipe ya Mukura yigaranze ikipe ya Rayon Sport itsinda ibitego bibiri byose kuri kimwe. Abafana ba APR bagira ngo ikipe ya Rayon Sport igize ukuntu itakaje rwose ku rutonde rwa shampiyona, dore ko bari bagiye no kuba bayegereye batsinda ikipe ya Magaju. Byaje kurangira ikipe ya Magaju nayo yigaranze ikipe ya APR Football Club ku munsi wo ku cyumweru itsinda igitego kimwe ku busa. Biza kurangira rero urutonde rwa shampiyona rundi rukomeje kuba nk'uko rwari rumeze. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kurusha ikipe ya APR Football Club amanota 5 yose. Ubwo rero Fazare yahise isozwa, ikipe ya Rayon Sport ari iyoboye rwose neza cyane n'amanota 36. Ikipe ya APR Football Club ikomeza ku mwanya wa kabiri n'amanota 32, AS Kigali n'amanota 26 ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane ikipe ya Police n'amanota 23. Ikipe ya gatanu ni ikipe ya Rutsiro n'amanota 21, inganya na Gorira na Mukura ku mwanya wa karindwi, Gorira ku mwanya wa gatandatu 21. Gusa ikipe ya Rutsiro izigamye ibitego bitatu, ikipe ya Gorira izigamye ibitego bitatu, ikipe ya Mukura Victory Sport iri mu mwenda w'ibitego bibiri. Nicyo kintu kibatandukanya. Gasogi United ku mwanya wa 8 n'amanota 20, ikipe ya Magaju ku mwanya wa 9 n'amanota 18, ikipe ya 10 ni Bugesera n'amanota 16 iri mu mwenda w'igitego kimwe, inganya na Musanze na Marine iri ku mwanya wa 11, Musanze 12, Marine 16. Gusa Musanze iri mu mwenda w'ibitego bibiri, naho Marine iri mu mwenda w'ibitego bitandatu. Gusa Mukura iri mu mwenda w'igitego, nako Bugesera iri mu mwenda w'igitego kimwe cyonyine. Ku mwanya wa 13 ni Etincelle ifite 18, Rwamagana ni ya 14 n'amanota 13, Vision ni ya 15 n'amanota 12, inganya n'amanota n'ikipe ya Kiyovu ya nyuma. Kiyovu nayo ifite 12, gusa ifite umwenda w'ibitego mubabarire w'ibitego 16, indi ifite umwenda w'ibitego 7. Naho ngaho rero bitandukanye nayo makipe ari mu mutuku. Rwamagana, Vision na Kiyovu Sport niyo makipe ashobora kuba yamanuka. Akaboko rero bimeze urutonde rwa shampiyona nuko nguko uhagaze. Tugikomereje rero mu gihugu cyacu rero cy'u Rwanda, ikipe ya APR Football Club
chairman wayo rero Brigadier General Deo Rusanganwa yamaze kuba atangaza ko ibiganiro byo gutandukana n'abasore babiri bakomoka mu gihugu cya Nigeria aribo Nobodo Chidiebere Johnson ndetse no bita Godwin Odibo biriho biragenda neza cyane kabisa, biriho biraca mu mucyo bakiganira ngo barebe ko batandukana mu mahoro kandi bigenze neza cyane nta numwe ubangamiye undi. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo Mwungeri Herbland yamaze kubatangaza yuko ikipe ya Magaju Football Club izaba ikinira ku kibuga cyayo muri saison ya 2025-2026. Ikibuga cyayo cyitwa Nyagisenyi kizaba rwose cyaravuguruwe neza cyane mu buryo kandi ugezweho rwose. Abanyagisenyi cyangwa se abaturage b'Inyamagabe mu gihe kongera mu ryoherwe na championnat y'ikiciro cya mbere no mu Rwanda Premier League iza gukinirwa kuri stade yanyu. Amagaju yakira ama ekipa agiye atandukanye akomeye nka za APR, za RAYONSPORT, Police na za Kigali. Amagaju muyabona kuri stade yayo Inyagisenyi. Abakunzi rwose b'ikipe y'Amagaju mugomba kuba rwose mwiteguye kwakira stade cyashya imeze neza cyane hariya Inyagisenyi mu karere ka Nyamagabe. Twihuse cyane rero mureke twigire ku mugabane wa Afrika. Ni biki biri kuvugwa cyane ni muri CAF Confederations Cup barakinaga imikino ibanziriza iyanyuma mu matsinda. Reka rero yose nyanyuremo ko yagiye igenda. Stellenbosch yaje ko itsindwa ni itsinda ikipe ya Stade Malien ibitego 2-0 na ikipe ya Runda Sul kabisa yaje kuba inganya n'ikipe ya LSB Berkane ubusa ku busa. Olapa United iza kuba itsindwa 2-1 n'ikipe ya USM Alger. Ikipe ya Blavos Domakis iza kuba inganya n'ikipe ya Simba igitego 1-1, naho Jaraf iza kuba itsindwa n'ikipe ya ASEC. Jaraf yatsinze ASEC igitego 1-0. Enyimba inganya na Al Masry igitego 1-1, na ikipe ya Black Bulls iza kuba itsindwa n'ikipe ya Zamalek 3-1. Ikipe ya AS Constantine etsinda 3-0 ikipe ya Sfaxien. Nuko nkorere imikino yaje kuba igenda amatsinda y'abakuntu ameze rero. CS Constantine irayoboye itsinda rya Simba ari naryo tsinda rya mbere 12. Simba ni ya kabiri n'amanota 10. Blavos do Makis n'amanota 7, Sfaxien 0 ubusa bw'inota. Groupe ya kabiri AS Berkane ifite 13, Stellenbosch ifite 9, ikipe ya Stade Malien ifite 4, Runda Sul ifite 2. Groupe ya gatatu USM Alger yayoboye na 11, Jaraf n'amanota 8, ASEC n'amanota 5, Olapa United n'amanota 2, Zamalek 11, Al Masry 6, Enyimba 5, Black Bulls 4. Iri tsinda niryo rikomeye cyane riyobowe na Zamalek. Muri CAF Champions League naho barakomeza rwose imikino ibanziriza iyanyuma mu matsinda, aho ikipe ya MC Alger yatsindaga ikipe ya TP Mazembe igitego 1-0, na ikipe ya Maniema Union itsindwa n'ikipe ya Mamelodi Sundowns ibitego 2-1. Ikipe ya Sagrada Esperança itsindwa na Pyramids yakuyemo ikipe ya APR Football Club igitego 1-0. Stade de Abidjan itsindwa n'ikipe ya Al Ahly ibitego 3-1. AS FAR Rabat iza kumenya n'ikipe ya Raja Casablanca igitego 1-1. Orlando Pirates itsinda 2-1 ikipe ya Belouizdad, naho Joliba iza kuba rwose itsindwa 1-0 na Esperance de Tunis, na ikipe ya Al Hilal iza kuba rwose itsindwa n'ikipe ya Young Africans. Kudashapa kuri Young Africans yaje kubitsinda igitego 1-0 ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yo muri Sudani, igitego cyatsinzwe no bita Stefan Azizi ku munota wa 7. Tuvuye muri Afrika munyemerera twigire ku mugabane w'uburayi kabisa na amashampiyona yakomezaga ngiye kubaciramo nihuta cyane. Duhereye mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Rayo Vallecano yaje gufatira ikipe yitwa Celta Vigo itsinda ibitego 2 byose kuri 1. Ikipe ya Deportivo Alaves iza kubitsindwa n'ikipe ya Girona igitego 1-0. Ikipe ya Rayo Valladolid iza kubitsinda ikipe ya Real Betis igitego 1-0, na ikipe ya Espanyol inganya n'ikipe ya Leganes igitego 1-1, naho Sevilla inganya n'ikipe ya Valence igitego 1-1. Las Palmas itsindwa n'ikipe ya Getafe ibitego 2-1, naho Atletico Madrid iza kuba rwose itsinda igitego 1-0 ikipe ya Osasuna. Twose cyane muri Bundesliga mu champion y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage, ikipe ya Borussia Dortmund yaje kubitsindwa n'ikipe ya Bayern Leverkusen ibitego 3-2, na ikipe ya FC Heidenheim iza kubitsinda 2-0 ikipe ya Union Berlin. Freiburg iza kubitsinda ibitego 3-2 ikipe ya Holstein Kiel, na ikipe ya
Hoffenheim itsindwa n'ikipe ya Wolfsburg igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Mayanza 05 itsinda VfL Bochum ibitego rwose bibiri ku busa. Ikipe ya St Pauli itsindwa n'ikipe ya Eintracht Frankfurt igitego kimwe ku busa. Borussia Mönchengladbach itsindwa n'ikipe ya Bayern Munich igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Borussia ya Red Bull Leipzig itsinda Werder Bremen ibitego 4-2, na ikipe ya Augsburg itsindwa n'ikipe ya VfB Stuttgart igitego kimwe ku busa. Twose cyane muri Ligue 1 championnat cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Nantes yaje kunganya ibitego 2-2 n'ikipe ya Monaco. Auxerre inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Lille, na ikipe ya Brest iza gutsinda 2-1 ikipe ya Lyon. Reims iza gutsindwa n'ikipe ya Nice ibitego 4-2. Ikipe ya Lens iza gutsindwa n'ikipe ya Marseille ibitego 2-1. Le Havre iza gutsindwa na Lens ibitego 2-1. Ikipe ya Montpellier itsindwa na Angers ibitego 3-1, na ikipe ya Toulouse iza gutsindwa n'ikipe ya Strasbourg ibitego 2-1. Paris Saint-Germain yaje gutsinda ibitego 2-1 ikipe ya Saint-Etienne. Muri Serie A ikipe ya Lazio yaje kubinganya n'ikipe ya Como igihumbi kimwe na karindwi igitego kimwe kuri kimwe. Empoli itsindwa na Lecce 3-1. Ikipe ya Torino iza kunganya n'ikipe ya Juventus 1-1. Udinese na Atalanta banganya ubusa ku busa. AS Milan 1-1 n'ikipe ya Cagliari. Genoa iza kuba rwose itsindwa n'ikipe ya Parma 1-0. Venezia itsindwa na Inter 1-0. Ikipe ya Bologna iza kunganya n'ikipe ya AS Roma 2-2. Ikipe ya Napoli iza kubitsinda rwose ibitego 2-0 ikipe ya Hellas Verona. Twihuse cyane rero amashampiyona tugiye kuba rwose tuyasoreza muri FA Cup yarakomezaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Wolves ndabwira amakipe akomeye. Wolves yaza kubitsinda ikipe ya Bristol City 2-1. Liverpool itsinda 4-0 Accrington Stanley. Ikipe ya Leicester City itsinda 6-2 KPR, naho AFC Bournemouth itsinda ibitego 5-1 West Bromwich Albion. Ikipe ya Chelsea itsinda ikipe ya Morecambe ibitego 5-0, naho ikipe ya Brighton itsinda 4-0 ikipe ya Norwich. Manchester City itsinda ibitego 8-0 ikipe ya Salford City, naho Tamworth iza gutsindwa na Tottenham 3-0. Arsenal iza kunganya n'ikipe ya Manchester United igitego 1-1, ariko Man United ikomeza kuri penalty 5-3. Ikipe ya Newcastle yaje kubitsinda 3-1 ikipe ya Bromley. Naho ngaho ransoreje ibyavugaga mu mashampiyona agiye atandukanye rwose mureka nigiye muri Super Coupe d'Espagne. Super Coupe muri Espagne rwose ikipe ya FC Barcelona na Real Madrid byakinaga umukino wa nyuma w'igikombe gikomeye kiruta ibindi muri Espagne. Real Madrid rero yaje gura nuruvagusenya itsindwa umusubirizo na Barcelona. Real Madrid yatsinzwe na FC Barcelona ibitego 5 byose kuri 2 iyisuzguye cyane. Bo bita Kylian Mbappe ku munota 5 rufunga amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid kuri pass ya Vinicius Junior umunyabrazil, naho Lamine Yamal ku munota 22 kuri pass ya Robert Lewandowski goal aza gutsinda igitego cyishyura ku munota 22. Uwo bita Lewandowski kuri penalty ku munota 36 atsinda icya kabiri. Uwo bita Rafinha ku munota 39 atsinda igitego kuri pass ya Jules Koundé. Alejandro Balde atsinda igitego ku munota 45 rebongeje iminota 10 kuri pass ya Rafinha, naho Rafinha ku munota 48 atsinda igitego cya gatanu kuri pass ya Marcasado. Gusa Rodrigo aza kwinyana mu isunzu ku munota 60 atsinda ku free komeye cyane yateye neza, aho ariko uwo bita Sezini yari yamaze guhabwa ikarita y'umutuku ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona. Baza gusigara abakinnyi 10 gusa ikipe ya Real Madrid byayinaniye kuba yakwishyura ibitego 5 byose, biza kurangira ibitego 5 bya Barca kuri 2 bya Real Madrid. Munyemerera twigire mu gice mukunda muri benshi cyane, naho mba ndi busoreze ni muri transfer news ku mugabane w'iburayi. Transfer rero zirakomeje zigiye zitandukanye kandi amakipe akomeye ari haragenda ashaka abakinnyi bakomeye. Ikipe ya Bayern Munich yahaye Alphonso Davies amasezerano mashya afite agaciro kangana na miliyoni 25 z'amayero, mu gihe Real Madrid yashakaga kumusinyisha ku buntu mu mpeshyi. Ubwo rero ikipe ya Real Madrid amaje kuba ikuraho kuri Alphonso Davies ndetse n'andi makipe agiye atandukanye yamushakaga yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Bayern Munich amaze kumuha amasezerano mashya. Twihuse cyane breaking news, ikipe yo muri Arabia Saudite Al Hilal yiteguye guhereza Darwin Nunez angana n'ibihumbi 400 by'amayero ku cyumweru
nyamara Darwin Nunez muri Liverpool yahembwaga 140 ku cyumweru. Ubwo bivuze ngo Darwin Nunez aramuka yerekeje mu ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite arajya ahabwa 400 by'amayero ku cyumweru. Urumva ko umushahara uri hejuru cyane. Ikipe ya Burnley mu nzira yo kuzana agasore k'imyaka 18 kakawinga kitwa Morgan Leche Whittaker, gusa ibiganiro cyakomeje na Plymouth Albion. Iki ni cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe rero ishobora kuzatanga akasore kakawinga k'imyaka 18 mu ikipe ya Burnley. Juventus yiteguye gusinyisha Alberto Costa kuva muri Victoria ku mafaranga angana na miliyoni 15 z'amayero. Ashobora kuzayisinya imyaka 5 yose. Ikipe ya Juventus rero yiteguye ko yasinyisha agasore. Inter de Milan irashaka guhangana n'ikipe ya AS Milan barwanira gusinyisha myugariro w'ikipe ya Manchester City ukina ku ruhande rw'uburyo bita Kyle Walker. Ese bizaba bigenda bite? Ni Inter zamusinyisha cyangwa ni AC Milan? Byose iyo deal rero tuyentubageza mu makuru yacu ataha niba Adan Ali John Ibrahimovic yegeze Roma kurangiza kugira ngo arangize inguzanyo ye mu ikipe ya Lazio, ariko mu masezerano ye hakubiyemo ko kumugura ari miliyoni 8 cyangwa 10 bagomba guhereza Bayern Munich. Akana ni nizanyo mu ikipe ya Bayern Munich kajya muri Lazio. West Ham United niyo ya mbere ari gupushinga mu gusinyisha umukinnyi hagati mu kibuga kinini ikipe ya Chelsea Kaylan Dewsbury Hall ku nizanyo, ariko harimo na option yo kumugura. Bivuze ngo baramutiza West Ham, Chelsea, Dewsbury, ariko niyitwara neza West Ham ishobora no kuba yatanga amafaranga ku ikipe ya Chelsea. Man City biremezwa ko izuza miliyoni 50 kuri deal ya Omar Marmoush kuva muri Eintracht Frankfurt muri iki cyumweru. Ikipe ya Man City rero ishobora kuza gukora iyo deal muri iki cyumweru yo gusinyisha Omar Marmoush kuri miliyoni 50 z'amayero kuko Man City iramushaka cyane. Ikipe rero kandi ya Man City yiteguye gutanga amafaranga niba Pep Guardiola ashaka gusinyisha uyu musore witwa Aurelien Tchouameni guturuka muri Real Madrid. Pep Guardiola niba bikeneye, Man City yiteguye kuba yatanga ayo mafaranga ayariyo yose Real Madrid yasaba. Newcastle ikomeze gukurikirana hafi uwo bita Fikayo Tomori guturuka muri AS Milan. Ese uyu mukinnyi ikipe ya Newcastle izamusinyisha byose no gutegereza tukareba. Umukinnyi wa Atalanta witwa Ederson ukina hagati mu kibuga arifuzwa n'amakipe agiye atandukanye akomeye. Manchester United ku isonga, Liverpool, Man City, Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Ese ni ikipe izatanga ibyo ikipe ya Atalanta yifuza kuri uyu musore. Dusoreze kuri Dortmund irashaka uwo gutira uwo bita Renato Viega guturuka mu ikipe ya Chelsea. Gusa ni yanamuka yitwaye neza cyane, harimo na option yo kuba bamugura neza cyane kabisa. Iyi ni CBRS Studio Sport. Subscribe, share birabikenewe kugira ngo uruhare rwawe rugaragare kuri iyi channel yanyu ya CBRS Studio Sport. Ngewe rero narizabayo David. Ciao. Ciao.